Hladna voda usporava topljenje masti. Konzumiranje hladne vode može da navodi varenju hrane, a problematično varenje je u korelaciji sa lošim trendom gubitka masnoće kod osoba koje su na određenom dietetskom režimu ishrane. Evo kako se to zapravo i dešava. Unetu hranu organizam mora na pravilan, da kažem, način da stvari kako bi dobio zdravu energiju za sav život. Onog trenutka kada popijete hladnu vodu, hladan sok, javit će se problem. Hrana je na čekanju dok telo troši energiju za regulaciju hladne vode umesto da troši za samo varenje hrane. Masti iz tela se vezuju za tu hladnu vodu ili hladan napitak, čime se usporava probava, odnosno varenje hrane. A to kasnije može uzrokovati pojavu gojaznosti. Mnogo bolje je da popijete čašu mlake vode sa nekoliko kapi limuna. Bilo bi dobro ako možete da nacedite sok od pola limuna u 2 deci mlake vode, tada ćete biti sigurni da vaš metabolizam radi besprekorno i da će se energija utrošiti na varenje hrane ili na topljenje samih masnih naslaga, ako ste na samom režimu ishrane ili na nekoj dijeti. Hladna voda izaziva, da kažem, kišeljenje tela, zapravo dolazi do stvaranja kisele sredine u organizmu, što je razlog za pojavu različitih zdravstvenih tegoba. Znači, sve što kiseli organizam loše utiče generalno na imunitet i na samu strukturu tela.